Dostlar, bu çağrılıştagı tuğanlar Alaydan Kızılkorgon'dan tuğanlar. Arzan at izlegenler, Alay'dın atın araştıranlar, buna tor at satıp çıkıp atat. Attın bağısının jöndülügü, attın önörlülügün tuğanlar azır sizlerge aytıp malumatты bereli. Mikaka bu at boyunca mı? Münözdöme berin. Samir bu at boyunca münözdömesi ulağı var. 5-5'i var. 5-5'ke çav oldu. 5-5'ke çav oldu. Ulağı kaçanı var. Bayma öyle barata dokşet buldu öyle. O ulağı küçtü. Ulağı küçtü ha? Ulağı küçtü. Turşu attın turşu. Bak memesi. Ha. Yürü var. Aha. Tegi kayaktık ya Murat? Tek alaydıkı. Alaydık ya? Yaşı kança? Yaş ekası. Ekası. 3 asi болады değil mi? 3 asi болады. Boyu bir 55'ten жоғары екен, ha? 60'a barıp kaldı. 60 barıp kaldı. 60'a barat. Bu kaltarak da. Aha. Topқа girişleri aka. Topqa girişleri nemeleri ötele жақсы. Öte жақсы. Короче, жаш баланы улақсығыла тұрған ат. Жоғыштығы үші. Жоғыштығы жоғыш. Айыпы бар бірақ. Не айып? Айыпы пұты қолына баяқ тарағанда қытығысы бар. Соны айтып қойын. Қытығысы осыл. Немесін анша байлатпай ұшында пайпақты? Байлат атпақ. Байлат өрі? Қарматпай әлгідай ғишалаңдай береді. Екі жаққа бұршы? Арзан ат іздегендер чала өрсе болады керек, ha? Болады. Басы қанша дедіңіз? Басын 170 де öyle koydum. 170 деп қойдыңыз, ha? Жоқ, жоқ, 5-5'i ulağı Alaman ulağı. 5-5'i қайда чабылды? Күлчөдө чабылды. Күлчөдө чабылды ба? Чабылды. Қайсы позицияны қармады? Өткенде баяқ неме болгондо чабабыз ғой күлчөдө. Ооба. Сонда чабылды. Айлы өкмөттөр аралыкта ба? 170 кем болот экен да, Жол жобосу болот. Жол жобосу бар. Ат түзүк. Мына достор, арзан ат издегендер. Каласы да күчтүү. Топко жакшы келет. Мына. Такага чапса деле болот, торпокко чапса деле болот. Просто көп кыйналып калды, көп чабылып калды. Накта кыргызылкы, кара байрамы. Күндө улак болсо, күндө чарчабай бара турган аттар ушулар да, Ооба. Аркага эстетем дегендер болсо, мына достор. Алдыга деле жарай берет, Самир. Аха. Жөн баягы чоң баягы неме болуп атат да. Ондай чоң улактарга. Болду. Жооштугуна жооп бересиз. Жооштугуна жооп берем. Жоош. Тугандар. Жеңил да. Жеңили, басы дагы, өзү дагы чыкты. Кызылкоргондо Алайда жаккан болсо, ушундай жеңил желпи ат издегендер болсо, сурап алдыдан номерге чаласыздар. Болду экен. Соодаңызга береке болсун. Сүрөткө тартып та коелу.